smo imali i vidjeli smo rečicu i rekli bilo bi lepo da svratimo ako ima rafting. I dobili smo rafting. I sad vidimo sneg. Možda ćemo da zaglavimo na neko skijanje. Bilo bi lepo i to da probamo usred leta. Evo neki prirodni fenomen. Vodopad, kao neka so, kao neke minerale. Mislim da je to rakije. Nekoliko metara. Na 4 nešto hiljada metra nadmorske visine. Svašta može čovjek nešto proleći. Evo još jedan izvor gdje hladno je pored njega. Ledena voda, čista, ukusna, slatka. Za mjesec i po dana koliko putujemo, to nijednom nismo pili flaširanu vodu, zato što svuda gdje prolazimo, svuda ima izvora, napunimo i uživamo. Da, Milomire? Evo, vidite kako je lepa voda, nevjerovatno. Prosto fantazija. Evo, divna planinska rečica. I tu smo se splavarili. Dobro, baš nije na ovom mjestu malo više, ali to je to, nije to Drina, pogledajte to ako padneš. Da ne nastavljam dalje priču. Wow. Moćno. Strani međunarodni put. Ajde, prođi ako smiješ. Svi čekaju. I mi. Oni gledaju nas, mi gledamo njih. Ajde, pomeri se. No. Trenutno mi smo nalazili u zamrzivaču gruzijskom. I ovdje ledena voda, ljudi, ovo je snijeg. A ovo je pečena. Samo ćemo da požurimo to što mislim da možda izađe neki minotaur, kintaur. Samo da znate da argonaute, ono što su nosili zlatno ruda, oni su iz ovih krajeva. I to zlatno runo oni nosili do Grčke i tako dalje. Ali krenuli su odavde. Znači tu su gorski ljudi, tu su pečeni, to je led usred 50 stepeni napolju. Ovdje je ledena pečena, ne mogu da držim taj led. Nalazimo se na jednom od najvećih vrhova Kavkaskog gornog planinskog predela i gledamo, baš mi je malo odozgo gledamo orlove i oblake ispod nas. Eto, ne smijem ni da pogledam, ali je mnogo lepo, fenomenalno. Vah, gena cvali kamadžoba. Eto, prošli smo bukvalno za 5 minuta gruzijsku granicu, izašli smo iz Gruzije i dalje naše putovanje ide kroz Rusiju. Здравствуй, Россия будет через 5 минут.